Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel, of course, wo yona namuntlha vhele vhele mi ta hi kha hi continue na beef vhele vhele between Benny Mayengani and the president, and also Osungo Mr. Post. Yeah, so hi previous update mi nga mi xoni vhele vhele hayi defense ta Benny Mayengani ti ve ti confirm ti tiyisisa ku ti lava ku Benny Mayengani vhele vhele a bifa Mr. Post hi October and stuff like that. So ka sunhla of course ra ti 5 ta June mhaka leyi ndlisa so vhele vhele Benny Mayengani posted this post where he wrote imise na mavoko n'wana wa vanhu emndzeni ku vekeliwa mihisa loyi kwalano, as you can see as an image, so a hi swi tiva vhele vhele ku boha Mr. Post and stuff like that. So mina was like, oh okay, nothing deep, we understand what's happening. However ayiwe se isuka manjeni swi vona ku hayi impela se ku ndleka yini, swi swo tikomba ku ndleka yini manjeni. He posted another post where he wrote kumbe ni huma ku nghena yena. And then he placed or he posted this post here ya gigi leyi mi yi vonaka vhele vhele kwalano yi ri ya ti 6 and 7 September tani swi mi swi vonaka kwala. Okay, vito swi komba ku ndleka ni ro Mr. Post boha hi beef ya tigigi laha ku vhele vhele swi clear a ni na swi vona a hi swi hundza hi loko swi vona ku Benny Mayengani loko hlasela ka tigigi to tala swinene. Mr. Post somehow this ya tigigi ti loko nkaleleni tanihileswi swi nga sabotageni hi yexe mi kuma ku a va nga ri milomeni ya vanhu swin'wana swi leswi nga ku affecteni and stuff like that. A swi helela ngu tlhela ku va na another post still, as you can see again he wrote kumbe ni huma ku nghena yena. Okay, is this not the same place? Let me see something. Alex, I think it's the same place. Wo renew post. Okay, yeah, we renew. Okay, 6 and 7 September. Yeah, as you can see, kwala ni wrote this post again. Kumbe ni huma ku nghena yena. Inside ra the gig, beef ya the gig. So look trended swinene as we speak kwala. So hi, let's update nga xiswona. Clearly very mhaka beef yi confirming ku yi le ku teni a hi swi hundza. So kahlakahle Benny Mayengani ku tlangeleni, so u endle ku rhandza ehenhla ka Osungo Mr. Post. Swona i mhaka yo tika swinene to Mr. Post fans. I understand but game ki game. Na ku se video ni heti no hlama loko ni ya refresh ka account ya Benny Mayengani fane kuma ku ku na yin'wana post la yi famba na maniga la ni vhete ni vona maniga swi vona vo Blaze Boy kwalano vo Black Myth ya vo Metro Beats van'wana va fana va nga ku hiseni ka nkarhi wa sweswi. Post ta again kumbe ni huma ku nghena yena. Mi nga langwa mina amara beef ya vava guys, just imagine ku va ku ri wena. I mean like just try to imagine guys, beef ya vava beef. As you can see a swi kombi na ku wa ha to hlaseriwa Mr. Post hi mhaka tigigi. Wa ha to hlaseriwa swi vuyisana ka line leyo Mr. Post a ka kombisa ku yena ni Benny Mayengani u n'wi pfalela tigigi wo ni pfalela mali maseve stuff like that. Hayi swa hlekisa swona loko se swi langute ri xikarhi or to Benny Mayengani fans vhele vhele. Hey, arredzi guys, arredzi no advices. So hi arredzi guys, loko ri amukela subscribe ka kombela mi tleka subscribe. Wile unu e phone kasi mi dropini na wa ku dropa phone nga fona n'wina mu kuma kwini. Mina se swi teki vo ma 5 minutes kha ni nga meet se ni twa nga ku kumbexani network yi ndzani drop. Hambi ko va network i network i yini n'wina ku mi ku tlho ku nga fona n'wina a mina byo vila uri byebyo. Sorry Hawa mi nga nti swilo mi tshemba ku sorry. mara ni nge